But that's papa minister papa see say when you bring your train home at the train made in common so when we done do not papa we hit papa you me some be hitting the most na the because me hard dream papa let us now we 43 days fasting be o ka say we chebi ma members no benya osa na onya osa okay asofu no nya san kwase asem me sorry ma ha ya me no mo they love me so much okay. Men kaida kra me twa 7 days fasting ma wo. Se nyame betie mpa ba just some seconds on the tea. Te empire tintin kra e hunya. E hunya wo. 1 hour ni. Se woni ye wurade ntem be ye kama. Okay. Ya bom mpa wa bra ye busa bibi efre wurade na busa bibi efre wurade wona wo ho ye fin okoma mu nte. Ho ye potwa. Wo begina wa cartons. E de sule montel ma ka esien nyina be wuram. Yakopon onfi ntinipa bebrebe te sa wo pa aware ya ma maforo makodu atwea mountains you are very stupid we mo ko da prayer camp na the rings marriage rings are not given out atwea mountains it can go there only 2-3 days what's it from okay but obi atimi atena ho ama na ho ofe no e na wasai wadana kramane na ntwe be ma be na sa be so pe bi. You see, some of Christians have been disturbing God so much. Okay. The betterment of our future, and I say, you better rather see ye near any pedria or boy. Not my door now, so a door man woman. Nanantin, Picha Mamma Juma Muyemu, Infini any mumem, a boy Juma. That is Christianity. Okay. And to me, members and I train in such a way, say, they follow the roots of God. Mechia, you are boldly enough to tell me. Okay. Man, you your suggestion box where church ho. Yes, I be the same. The uncle you kill about. Go for so church too. Yes. Okay. The point once a mobile meeting ho. The only 2 men ko ye. I won't be in here. So I'm going to hand me. Said, yeah, for so open to pa. And an year from money, yes. We respond to the request a month for the back. That's a church planting. Until fasting be benedi. A year been saying na ma mo te me already. No. Wo ba ye fasting na wo kuna o ware wo. Wo fi na chi ko ba dwama ya fasting na ye hunu kwa wo se wo ye funu. Wo ba fasting awie na wo mpna boro 9 de. You are a fool. Na ko pon wani mo. Oh ye kranke ye. Ah ye kranke ye. Na mo so ba tno na wo nye fasting na akoma mu tie. Na when you 50 cities, uncle will need who many be. Yeah, I'm over dog as will be. Jennifer will be a Dania Piamant and Coco Mountains, a mamma done and cranty and pretty be. As you see from the video, you're not very I won't be familiar, baby, or no. I could show my vaccine card with me will be. I did business only vaccine card. Yes, you grab a year fasting once and for. Yes, of course, that's once and I'm a fee. No, my men are pushing for my friends here. We are nobody. Now I could show confirm you. We are not fear. I do Hong Kong. Hong Kong, where you move. I'm a baby. Oh, I don't have pine. Oh, let me be so. I would say, I can say, what's say counseling 6 months. Many baby about when you never say, well, now you're counseling. Maybe a week to your wedding, na mini panel, ni my main if you and I be if you ma. I sorry no, Monsieur share anything. But that's it. A bus up a paper. A Jinamo, whatever. Okay. The American Baba to we are aiming to serve the purposes of our phone or mobile. That's right. Your warm service. The omoba kano omo na mu so omba ware na omde date na ba de se ebia ewuo bia na yiye bia betwintwa oma na mu a oma na de beto se ye tu ya de no akọ bilese eno se ya na so a kire so na ese asori ni ehun tutie bia ekusiafo na wo se omo ye sawe ayo me some to question say yo omba ware no omba ware e na ebia ba ko maame ana papa ho aka ayo omba busuafo Oma abusuya so de ye nkombi mo na mo de ma ware aba na se ye beye nti mo na mo date no mo pa mbaka se ye begina so aye na mo no adwene se abusuya fo obedi wachi na bia wuo no ha na ye ba nti mo date na mo besesa no ntempa proactively na yesoso yasesa ntem ye wo WhatsApp you ho group a so man obi anim
ye dey so fa sansana the meeting days so asale just sorry remember ni na omunyina ye WhatsApp yi eh maybe be see within some seconds obi abenya dey koso okay in say sorry remember mu sha wa ha sa obi araba anya afi na ye be frefre ya criticize na pa na dem na we see the digitization Papa Computerman. Computerman. Computerman na wata bibisa wo asini na ebe no be onya Computerman. Any. Some be chira Computerman na say dia bosumi nsia kwari mfiri. Awa ebe na ebe no. Ba e da so our we so. E say ordinance marriage e wo ho apopofo na de ba ye. E ma yeso mu. Nze ya mo kwa na mo de Bible ba ye ma. Yeah. Yes so Bible mom de e say tena say before bi abrofo ni de beba no. Omo ye fitanti ni asom. Omo the ordinance marriage by a one man one woman. Pacha person bisa wo Bible ni mu no so akwai say one man one woman. By you Solomon mu na mo wari mienu David mu ha. Ana say no Ghana has say na but for no so Sunday we ba say LGBTQ +1 or +2 and any gay and any lesbian no. Papa we take was on the same. Also, my abonnee funti. We show my abbreviation na LBT baba. O kaka kure insida. Just a Jimmy for nkuma. Ade we ebo de umpe no se bitunu na akodi. Eh, me nya ba ma menche wase. Eno ma bi wo ho e da ni power Bible mu. There say me clear ma manfo ho. Bible no kan na ba bia se. Waro baba kun. Tiri o say wenti na obema beja na jana na hode no akobata na yire wan kan na yire ba akobata na yire enya na yire ba nti papa ese ko kase o say beto wali bi aka mama ho Abraham wari 2 pa me question no me ba me kire Bible Abraham wari mienu Sarah de panyi ne Higa bae na Sarah ngo akoko fa Higa no ne Ishmael do hwa no kure mu pa Abraham first born pa for Ishmael yeah and so man farmer because e buy and kapa agere enti Hagar ne awu abofra no wo so wo tam na dwane akọ na nyame abofo ba se tu akoda no ntontwe na wanum e na da atwo do mani bekuto fo ma kire wi asori bi nyakopon na si camp wo mu fie da ene nkramofo nti nkramofo wo si kamo e no chi ansa na Sarah so ba wo Isaac tie Isaac so die no wase wo su mehira no wase bedoro sampo anu anwe ntimi nka je se Christopher oba wo mo ejeniska eba wo mo ejeniska asa jani abo on se Hagar de no Ishmael wase na wonu wo mo ni besori bi Yakobon ni sika mpo fie da but wo de Isaac wase ase bedoro sampo anu anwe ayentimi nka is ohia ya bo enya ne o so nti nkramofo no wonyansa wo sika seneye okay kramofo timi ware from 1 up to 4 ni nyina nso beche enan pepepe achi akoma na pepepe nsisi obia Christopher de ba ko na na otem no ade aboso nti wudi abankwanko a afia akua akosia sparkers wudi bia betumi ade abankwanko a oh wudi abankwanko a emfro na papa de me kusa se de bia betumi ade abankwanko oh metumi adi why are they so abankwanko sanga wo hwemu pa dia nti me kana kura che sika ni bia ni hwa obetumi na wale baako papa utimi wale baako obepe bia kama mama ho ana me ma wale me yere me yesofo maybe do kura me committee mo airwaves nti kwan no wa oh me dia no kware ya baako pe me ye wa hene meti akonwa so me ye paramount chief from wa hemfo se masem order 19 aha o ti ase nti me wife wo te me ho no onim same no o ti me hye me so menti me man ka me yam e bia na o twa wo na be mama ya ma ka me yam nti baba mama ka se me banche oh 11 ka say oh na in operation so say ha operation me se me ye wa hene nti de wa hene ye no e bi na me se no papa o say ne say fe bi I say so CIS say your obey eto aso for some time ah any kwan say wo ye twa na wo na no say wo yin bi sa me ba me e fam na nampon sa kaka bo makomya din no ifrasante mantemo tumfo de hie na me okay bedendam me ho hey Kristo sumba to amamre
nti medim na na mama me so okay nti me bibia ne wasi me kwan sɛ metima hemfie wonu so wodi he kwa man konwayere ya ne konwayere ba magye waje na menyi na me mama konwa na emu e ya de da wada da megye konwayere nyame wo ye ni safre me so dabi obaye nyame ahira me ha na so wo hira me wo ya so da na metim nyame ahira me na so wadome me nyame ahira wo nti wo se ti wo nyame na me wo ba ohia baba fie da ohia baba me fie da mo na je so kra ti wo nya wo pe na so no awa dabi so wo nyame na ma wo ba ko anka na ofie nyina ka ohia na se etu baba nya na committee ho ade tu se ohia ma hode obisa masemo na che me chiro se me no me dia kanta na so yi na wa committee nkonyayele no ne na wo o da bi nkonyayele ya ne na wo yene ne wo da bi o bata ho na yele konya ne na aware no enti ba tu me so ne na wo na wo de one ne wo afi bia one ne be hia mu me yenu pe enti wo ye na me nyana ka me ko di mo asema na aka sem mama ya ware na ye no ho de nkonya ne nyina mamre kama na me ni na me ko di ayi awi na ba na na wo da bi wono won tu kwai Tebi ya. Oya diane man konwa no say eti efiri ye bia metwa komkom ko bie gya no masa. Na ko bie gya no masa ba. Computer man. Yire ya we. Oti ase. Ole no. Onti ase fra wa ye no kwai. Na wo mutu wa wotre. Na wo ono wa mi wonim sa me na ma bi bom da danza na wo ba. Me mo ba anhya me so. Se wo ba ba tena wade ase ahya me so. Oya kete no asasa no ma ko. Na onse wo ka se wo akonyanyere se we e de beko asofo be chama no egusu na me fa asofofo sofo ba kama se no onyere no da bi na fa be ka se wo ye nyam nipa me ya no so mo ya aburo samade ho me dia me ya wa hene da me samado asam kete mamma me nyina ba ma hyehyɛ me ho abadwane me shell me di wa hene 2008 be sabe ase sa time now da so ye sofo na me ya so fana nka me ya dwuma Accra Academy Ravi he papa what's a Ghana has say na fa say so ye sofo oh ja na Ghana ha de Ghana fo asem no me sofo me die me ya de hye onse na sofo bebre aya ahemfo ai anam siki so sum beto amamre okay nti amamre mu no ya to amamre ntontwene ogunsa me wo me mpanyefo ogunsa mame ba me konkonwa dem afi bia no hia me konkonwa dem eno na aboa yen apagya yen utimi ndiki so sumachia se ukuro mu akonya wagya ne ho mpanyemfo se kontru hwane ne nchia na eko ntimi ma wo bi mfa na adwene waka no emedada yen dabi kizo so ho pa wonim say Yesu Kristo kura ro kenka Bible na ofiri Africa because ofiri David ase David so no ofiri we have been Yesu free pa na East Africa okay I can't catch you. Until I talk to us, Barack Obama, Timber, the first black American president. Yes, you have a papa. Me, yeah, free our wisdom no ba. Okay, Yesu Kristo bi. When the second time I remember or church or ba me who Yesu Kristo picture bi awo. Sir, I saw them all. Bi mo. O say o ko baby a ma yen kese na bo. Na Yesu picture bo na je say no ho na ya so de. O say akwese Ghana for stand na yi. Ye ni na akoya di picture e Bible Yesu picture o Bible ni so actor. Na nyo ni Yesu ye fa no sakete. Yesu no ti akomam. Eti se me di Yesu Kristo picture bobo ho na me sofo me ho nte a nyanse wo mu ni sei. Wasi me Jesus ma chere. Me ni Jesus be kasa. Me di Jesus be shema kumemo na wa chere chere mi wo kwai. O sha kuma ni. Okay. Chinya fe na me kokota da. Am obi akwa akwhye no. Nye Yesu picture no no. We actor. O thank you boha. Oh, mama buso asem ya. Papa what say obi a ebe se obi a won sheda ni nimje bia ofi dwene ho ebe bas na o se ono sa sorry no e kra se Yesu Kristo a wo hwehwe no. Oti yemu. Nti wo ba na o ka wo. Utu a wo refe o ka wo. Ta na e banka no ta be pa Yesu nti ampa wa bedu. Oti akoma ni.
What the picture about when you're born? Now, so I was off with a more physical. I used to picture about was office on farmer. Couldn't one of them find out. They used to picture about. Yeah, trash as I know, man. Okay. Ye prove you to me actually. Yeah, what is it? Jesus is not about any political leader. Until now, you show an identity. You show the identity of Jesus through his word. Until we present quotation in the Bible,